Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандарым, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн күчтүү дуалардын бирөөсүн үйрөнүп алалы. Эгер кимдин дене мүчөсүнүн бир жери ооруса, мына ошол ооруган жерине оң колун алаканын коюп, 3 жолу Бисмиллах, Бисмиллах, Бисмиллах. Андан соң 7 жолу أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر